Banyuma yo kushanga ngo ishemereri ribire ritine byombeko biri kumara kandi ntibiruho biri mu mberambi niyo nshonga havwenshi government ya Uganda eshohwize miliyoni zikurenga nshanju okutahebera severebi. Project eji tupuraningira neza kutwara mezana tombeke umufezi yo kubanza tombeke mu substructure superstructure roof internal plaster kandi eje mirimo neza kumaraho miliyoni 5.5. Richard wo mugasho orumukuru w'entebe ya katana habwa Rwampara washabire contracto hirwo mu rumogu obutashisha sente ya government. Nitwara myaka hihi imyaka 5 kugira ngo urishomero iri mu Rwanda twonde kwegera 7 years. So konka mwenye no mwaka wa kabiri mwatuji. Ibyese no mushinga. Mbwe n'isomero ryafa chairman wa management niwo turabitira bamisho. Ubutwaronkinga nyencha karumuru mu kwatandaka. Ikibanja no kireba cyashazirwe kandi cyazirweje. Hona nabo no government yaza kombeke vinebi nantare Jozirini orumukuru w'ishemereri nagira ngo bakiriye kizibucyo buraro bw'abashomesa hamwe n'ebindi. Sonanisha aba government biyakubasa kutiteka nk'ishomero at least bakatuhereza abashomesa ba government n'abazire bakabasa kucendezwa narushuganyirwa. Nabwanyuma bagumize mbatonguza okuombeka miziganya ruhandagazi agayije kuva ngakoresebwe byaro bikurenga ikuma mu rubugamba Rwampara kandi aganigije ko maraho miliyoni 8 mukago mu sente za Uganda. And we launch this work to start immediately. Hine abamwe abatuyiro ebiragiro mu ngaro bakashisha program eji hati tuyonsagarika mu rehabilitatinga kureka ngo cyo kubanza ebyaro mushanju ebiryara inejo umunyarhandagazi parish muri Ugamba sub county byabasagarika kufuna mizi. Ahabwa TV West in Susan Chelsea.